Današnja je konferencija sazvana zbog zahtjeva za provođenje prekršajnog postupka protiv mene, a ide se idiće zbog zadnjih demonstracija koje su organizirane na Ozimicama, na dječjem igralištu na Ozimicama 1. Demonstracije su valjda nedovoljno rano prijavljene i zbog toga zabranjene. Međutim, i koliko znamo, zabrana je povučena, ali su one, bez obzira na to, pokrenuli taj prekršajni postupak. Ja moram reći da su nadležni na neki način meni u stvari dali nekakvu čast da budem u grupi sa svim onim ljudima koji su i prvih dana bili na demonstracijama, pa se smatram još vrijednijom jer sam zajedno s njima sada jedna od onih protiv kojih su pokrenuti prekršajni postupci, tako da ovaj postupak neće nikoga od nas obeshrabriti, može nas samo natjerati da još jače i još bolje radimo i ustrajemo u ostvarenju svojih ciljeva i svojih ideja, svojih želja. Ovom prilikom molim sve one koji znaju da mogu i da hoće da se prijave na tu našu listu, pa da zajedno s njima učestvujemo na izborima ove godine, ako Bog da. A ako neko od građana sumnja da među nama ima onih koji su isto tako prljavi i kriminalni kao i naši političari, neka dođu dok je vrijeme, neka pokažu prstom, neka nas prokažu, neka kažu dok je vrijeme da lažovi ne napreduju, da ne idu nazad. Neka kažu Šeherzada, ti si ona koja ne valjaš. Neka pokažu prstom na Aidu Sejdić ili na Almira Bašarnovića ili na bilo koga ko je ovdje. Neka naravno donesu i dokaze da je to tako. Mi ćemo takve ljude odstraniti iz svojih redova. Čestitam odgovornima na ovako brzom procesuiranju i da se nadam iskreno da će policija, tužilaštvo i sudstvo jednako tako brzo procesuirati i sve one koji su odgovorni za stanje države kompletne i svega što se dešava kako u našim općinama, kantonima, tako i cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine i koji su u principu krivi za sve ono što se dešavalo od početka februara pa do dan danas.